Devam etemiz. Көйде эркун руслар көрүнелер. Учер-бешер адам улып бакчаларга тарап кетелер, эвлеринин бостанлары, азбарларыны сарган исарлар янында туруп, капыларга, ахырларга, софаларга эппей бакып туралар. Бир акшамусту Бекирдин кестирмеси янында 5 рус пейда болду. Беши де узун бойлуу, калың кемиклүү, мазаллуу ве сакаллуу эди. Олар индемейип туралар. Руслар йыллар дивамында кулланылган, ипранган, артык чөплүккө атылмактан кайры эч бир шейге кечмеген йыртык-пыртык шейлерге беңзей эдилер. Бекир оларны көрөр-көрмес калтырамага башлады, ама озуну чарчабек элге алды. Ачууланмага башлады. Вай анасыны, кене келдилер Айшени теляшландырмага деп тушунду. Багыр-чагыр этип Бекир бешини дайван кууган киби кубажак болду, ама одадан Айше чыкты. Бекир бир да ачууланмага башлады. Я Алла, бизим койка мализма шейтанларына арман ери олдуму? Сен евге кыр кызым, мен оларны кубайым. Айше күлүмсүрөдү. Не үчүн, баба? Шай, Олар бирде бир кабаат иштемедилер де. Doğru, кабаат иштемедилер, амма вазгеч, баба, олар да Алланын кулу. Иште анабы ерчикте туралар, кимсеге зарарлары тийбей. Doğru, kenар odada bir sepet kiraz бар, кетир оларга бираз кираз берейим. Айше сепетни кетирди, бабасына узатты. Бекир сөйлене барып, русларнын шапкелерине кираз толдурду. Bundan 2 күн кечкен соң, үйлеге якын маалде мезарлык мешелеринин артында машиналар, чешит техника гүрүлтүлөрү эшитилди. Ялтадан аждерха киби чыккан, айлана Кызылташка якынлашкан асфальт шоссенин атешлүү думанлуу агызы акшам усту мешелер артынан чыкты. Бекирдин эвине якынлашты. Эртеси күнү Бекир эвинден эч бир жакка кетмеди. Ахыр огундеки эски күтүкүнү алып, инжир телеклери янына кетирди. Бутун күн күтүк үстүндө отуруп, жолго асфальт төшөгөн русларны сейир этти. Башка көйлөлөрүнүн де эксирети, каршы мааленин топурак дамлары үстүндө бакчаларда, софаларда туруп, руслар мезарлыкка топурак дебережек экенлерми деп, корка-корка бака эдилер. Факат уларнын коркусу нафле эди. Сабалейин кожоман машиналар келди. Мезарлыкнын исары янында уч дане балабан казан жерлештирилди. Казанлар үйлеге жеженем ожаклары киби түтедилер, мезарлык бейаз, кара түтүнлөргө көмүлдү. Yüzlerden yıldan beri Kızıltaşlılardan, оларнын атларындан, арабаларындан башка кимсени көрмеген yol, шынды ким билсин дүйнөнүн анги көшесинден келген кылыксыз, суратсыз yüzlerнен адамларнын эллери, аяклары, токмаклары, демирлери, атешлери, зифтлери алтында иңледи, гүрледи, аглады, хырпаланды, яраланды. Бекир де жолга, де адамларга бака, факат асфальтны көрүп оламайды. Бекир сыкылмага, раатсызланмага башлады, чүнкү жолдун ортасында эки рус жолну казмакта, башка руслар эл арабалары менен уфатылган ташларны ташымакта эдилер. Яваш-яваш жолдун ортасында бир таш обасы пайда болмакта эди. Көзлөрү таш обасында болгон Бекирдин ичинден хафиф бир калтырама кечи. О энсесин кашый, асабилене, түшүнжөлөргө дала. Хай анасыны. Бизим жолну бозажаклар. Рум коюнун янына асфальтны жакшы этип төшөдүлөр, ама бизге келгенже бозажаклар галиба. Явур не десенде явур. Румда явур, руста явур, бири-бирине чекер. Ама Бекирдин бул коркусу да ерсиз эди. Руслар жолну бозмой эдилер. Үйлеге якын юк машиналары бир дагы кайтып келдилер, гырылдадылар, кожоман казанларга янаштылар, жээнем ожакларыны сүйреп, Бекирдин бостан исары янына кетирип бырактылар. Бекирдин мерагы кеткен сайын артты. Жеринден калкып жол бетке кетежек ишини якындан сейретежек болду. Ама жолда руслардан кайры кимсени көрмегенинден соң бул фикиринден тез вазгечти. Отурган жеринде отурганын жетер. Ишин жок анда. Мерак адамны мезарга сокар.
Шай деркен софага Эсма чыкты. Бекир, софра азыр. Ажелем ушу. Жаным, бирок шу асфальтны күтүк мантары киби отурдун калдың шу күтүкте. Аш азыр дедим, Айше сени беклей. Бекир еринден турду. Софа басамакларынан көтөрүлөркен текрар жолго чеврилип бакты. Жолну бозмасайдылар барем деп тушунуп, эвине кирди. 2 сааттан соң кене софага чыкты, ама көзлөрүнө инанып оламады. Бирден чапып эвине кирди. Эсма, Айше, келиңиз. Учуде софага чыктылар. Завалынын эжандан нефесине келмеди. Бакыңыз, асфальт, симсия. Иваннын мешин бижагы киби. Мен бозажаклар деп беледим, ама бозмадылар. Жакшы дегилми, баба? Жакшы. Мен Рум көйүндө жакшы яптылар да бизге келгенже бозажаклар деп беледим. Ама яңышкан экеним. Хо дерлер, ама асфальт меселесине келгенде эр бири доктор киби хынзырлар. Көрдүнмү? Демин жолдун аркасыны кырпалай эдилер, ама шунда. Руслар акшамга же Бекирдин бостаны янында чалыштылар. Караңгылык басмадан машиналар, ишчилер кеттилер. Капкара жол акшам караңгылыгынын кучаклашып уйклады. Сабалейин таңда Бекир софага чыккан вакыт жол али да доган күнөшүнүн ышыклары астында сессиз бир дере киби узанмакта эди. Шу күнү жол бир аз да узанды. 3-ncü күнү Руслар Бекирдин софасынан артык көрүнмөдүлөр. 5-nчы күнүнүн сабасы машиналар вежене можаклары Бекирдин тарласы янында эдилер. Бекир эп севинмесине себеп де жок дегил. Руслар Мемишнин дересинден Кушкаяга барганчы кимсенин тарласына, багына, бакчасына таш топурак девирмедилер. Бекир карысынын янына келип, мен сага айтмадыммы? Былтыр сага айткан шелеримни катырлайсыңмы? Doğru сөзден аккан суулар токтар. Кана, Энверни көрейин бир. Бакайым, о балабан агызыны ача билерми экен бир да? Ичини жакшы этип оярлар да бир чапчак барут толдурсалар эмиш. Хай сени лавка бак, лавка. Русча бир хач сөз билем деп калкты, 50 жашына бир адамга ожалык япып башлады, деди. Бекир шукуну акшамга же Энверни бекледи. Чилингер атынын сатлык болганы акында хабер Бекирдин кулагына барып жеткенини Энверден аңлаган соң, насылдыр бир сыкынты ичинде калды. Чилингер атыны сатмак истей, ама насыл этип де Бекирге сатажагыны, Бекир киби эсли башлы адамнын насыл этип базарлык япажагыны билмей. Билген тагдирде биле утана эди. Бир күнү, эй жаным, садака сурамага барайм да, о мага пара бережек, мен оңа ат десен де ери бар деп эвинден чыкты. Факат Бекирдин эвине якынлашыр экен тизлери калтырамага башладылар, дерсин кимдир онун аякларыны космеклегенде, Чилингер адым атып оламай. Чилингер токтап энсесини кашыды. Башта Энвернен акыл таанышсам насыл болор экен ажыба деп тушунду де, шу ан карар берди. Энверге бир баш урайым деп, doğru Энверлерге кетти. Мераба, Энвер. Мераба, Чилингер ага. Сени көрген бей болсун. Сак ол, бейлик сатажак алымыз да жоктур, я. Энвер бостандан чыкты, терлик өлмегини чыгарды, башыны кырас териги янындагы чешменин суук суу астына сокты, кең омузларыны, калын энсесини юуду, бетине бир-эки ауч суу септи, көлмегинин куруу этеклеринен бетини, билеклерини силе-силе Чилингердин янына келип отурду. Атны керчектен де сатмак истейсиңби, Чилингер ага? Не, сатмасам малымыз харап. Бала чагамны алажам, эр бирimiz бойнуна бирер турба асажам, Украина руслары киби көйкөйдөн юруп, отмек тиленежекмиз. Айтмаса, жаным айтмаса, дүйнөдө эр шиенин чареси тапыла, мен де бир чаре пешинден чапкалайм. Энвернен Чилингер бирер тутун сардылар. Бекир дайымнен көрүшмедиңби? Жок. Не үчүн? Билмейм не үчүн. Бу базирганлык иши, явурларнын аржы. Мен эсап-касаптан аңламайм. Алыш-вериш десен де алыш-вериш, ат сатмак. Сен сатмасан барып Румдан алыр, я да башка бир явурдан. Ойледир,
Алыш вериш япкан адамда яур мерафети болмалы. Біз атны беслерміз, буютырмыз, ат олғанына қадар біз де мат олырмыз. Сөзінің bu yerinde çilingir içini çekti, tutununun ateşini yanında turgan күрекнің деміріне басты, сондырып жебіне қойды. Айып olan, бар да сен атыны оз көйдешіне сат. Айыпы майыпы yok, para көйден çıkmak yerine көйде қалыр. Бекер ат сайбы olur, сенде para. Pek doğru. Абылкат кебі айтасын ақай, ama nasıl olur екен, еш базарлыққа кечсе бекер мені енер, валлайы билайы енер. O yerini білмейм. Рум Георгий атына қач пара сораған? 25.000 кумуш, пешін ғалиба. Вай. Менімкі Румныңкінден яқшы. 28 сорайым? Жоқса 33-тен башлап 27-ге, 27,5-қа қадар түшейім? Не дейсін, Энвер? Ангисini сатмақ істейсін? Селім мініп юрген ақтабанны. Энвер чиленгерінің бетіне бақты, күліп омызларыны сықты. Валлайы білмем, сен де менің адамымсың бекерде. Не айтайым? Базарлыққа башланыз. Аңлашырсыныз. Айтам да, базарлық yapmak үшін явур мерафеті керек, о да менде жоқ. Энвер күлімсіреді. Biraz şarap iç, Çilengir ağa. Тілін чезілер, әрменекі біз айрарсың. Çilengir ерінден фырланып тұрды. Бек doğru айтасын, 2 шеше шарап алып, Бекерге барайық. Энвер яваштан ерінден тұрды. Бекер дайым бізні шарапнен көрсе, ечереге қоймас. Алыр. Айше евіне қайтып келді, қуанчындан қалыбына сығмай отыра. Ойле ма? Ойле. Çilengir игіліп, Энвернің құлағына бір şeyler фысылдады. Энвер шашып артқа чекілді. Айше ма? Айше. Арада бір yanlışlık болмасын жаным, мачык бұзаулайжақ ама Айше. Айше де ағыр аяқлы. Апайым түнеон Эсманы раст кетірген, Эсманын озы айтқан. Вай, ойле олса барайық. Мен земенені де алайым, Айшені көрсін. Екісі де evге кірділер. Шу күні Çilengir Бекернен раст келішмеге насыл жан атқан олса, Бекер де Çilengirні көрмек үшін шу қадар сабырсызлана еді. Бекер атқа бір фият кесіп оламайды. Башта бір Çilengir уч атындан анги біріні сатажағыны білмей. Сағдан солдан есе құлағына Çilengirнің аты бербат, Селімні Ялта балачықларына қошып çalıştıracak екен деген хаберлер çalınмақта еді. Бекер шу себептен базарлыққа атылмажақ олды. Evінде етерлік пара тапып olmasa, борчқа батажақ, яда киразларының сатылмасыны беклежек еді. Ama evdeki базар чаршыға уймағаны кебі, bu işde Çilengir ve Bekir'nin tahminlerinden başka türlü olup çıktı. Шу күні Bekir'nin keyfi yerinde еді. Sabahleyin tarlasına barıp geldi, yorgun degiledi. Bekir bostanda çalışkan Esma'nın Ayşe'nin yanına barıp maçıkның alını soradı. Esma elindeki çapasını taşlamayıp, yanaştı galiba dedi. Sen bar sığırının tübünü temizle, kuru ot töşe, su getir, her şey hazır olsun. Her ihtimalga karşı her şey yerli yerinde olsun. İçimden duyam, vakti saati geldi galiba, belki bu gece. Bu gece olmasa yarın mutlaka ama bu gece Kozaydın gecesi olur dep belleyim. Bekir kokusunu iftiharnen kabarttı, gözlerinden kıvanç ateşleri parıldadı, mıyıklarını burdu. Şay dese? Evet, içimden duyam, demin onun sesini eşittim, anladım. Men ahırga barayım. Бар, bu gece buzavlasa yarın Ялтаға барып келерсін, Айшеге одыр-будыр алырсın, земіне де Көзайдынға келер ebet, Энвернің де көңліні қош etmek керек. Чуфутлевиге де 500 кумуш борычлық алдын unutma. Unutmam, korkma. Бекер ахырға кіріп мачыкның янына келді, оның арқасыны сыйпалады, балабан қарнына бақып күлімсіреді. Vay, баласы Рум Георгийнің бұғасына бензейджек ғалиба. Бақ сен оңа насыл тепе? Теп боға чық, теп. Мачыкның кейфі келгенже менің жаным çıkacak. Sen керегі кебі тепсен, белки біраз ашықыр. Esma bu gece деп айта. Қадын білмесе, кім білсін бөлешейні? Бекирнің қуанчы içine сығмай. Ақырының артына жачық қапысындан içeriге толышқан күнеш нұрлары, ақыр içindeki bütün eski şeylerini yanartқан, güzelleştirgen ki болды. Bekir ақырыны böyle bir güzel alda iç көрмеген еді. Bekir ақырының bir yerini nasıl көре атқан olsa,
Ахырнын эр бир көшесі, эр бир тарафы Бекирни көре, Бекирге күлүмсүрей эди. Бекир көзлөрүн капатты, ахырда багылы турган атны тасаввур этти. Көзлөрүн ачып, яваштан «Маңа ат керек, ат», деди. Көзлөрүн кене юмду, ат. Аякларынын жерни тепкен, башыны саллаган, калын дудакларынын Бекирге кишнеген бир ат. Бекирнин көзлөрүнө бака, кулакларыны де эндире детиклей, башынын Бекирни турте, Бекир эсе күле. Бекир пармак учуларына көтериле, бир ан өзүнү абада эсете, уча. Татлы, жанлы бир келечекке тараф уча. Бекир күлүмсүрөп энсесин кашыды. «Алажагым», деди. Мачыкнын аяклары арасындагы отларны топламак үчүн эгилгенде, куру отлар шатырдадылар. Бекирнин аяклары арасындан бир чейчик чапып чыкты да барып ахырынын ортасында токтады. Бекир белини догрулту, диккатнен бакты. «Ай, сени сычанчык». Ахырынын ортасында насыл турган болса, шайда тура качмай. Бекирдин бойлешен, бактылуу болгонуна шашкан киби, уфачык көзчүклөрүнө парыл-парыл тикип Бекирге бакайды. Бекир күлүмсүрөдү, энсесин кашыды. «Эй, сычан, качма, качма. Сага бир şey айтажагым, качма», деди фысылдап. Огге догру адым атты. Сычан турган жеринде тура. Бекир айны шу тавырнен «Качма, сычанчык», деди. «Сага айтажак şeyim бар. Мачыкнын ашлабына кирсең, мачыкнын емини ашасан». Сычанчык Бекирдин өгүтлөрүн денлемейип качып кетти. Бекир «Ай, киди сага, Алла аягыны берсин», деп шакылдап күлдү. Бостандан Айшенин сеси эшитилди. «Не болду бабама?» «Бабанын кейфи yerinde кызым», деди Эсма. Бекир кызынын карысынын сөзлөрүн я эшитти, я эшитмеди, эшиткен болсо да алдырамады. Мачыкнын яткан жерини темизлер экен, бир сычан туркусуну туттурду. «Аман эй, көрдүңүзмү сычанны рафтан долапка качканны? Элинде мысыр хочаны бостанчы болгон бу сычан. Ай сычан, вай сычан, эки көзү көр сычан. Бал емезнин балына далар чыкар бу сычан». Эсма элиндеги копкаларынын картопларыны ахырынын дивары янына бошатты. Кожасынын нешели туркусуну динлей бостанга кайтты. Айше де эки элинен чапасынын сапына таянып күлмектен катып калайды. «Бабама не болду я, ана?» Да, токта. Да, бир şeyчик болмады, ама мачык бузавлаган сон олажакка беңзей». «Насыл турку айта?» «Сычан туркусу». «Сычан туркусу?» «Башка турку билмей, бир şeyге кубанса, аман сычан туркусуну туттурur». «Я, эбет, сычан ондан качмай экен. Бабаң лаф этер, сычан да бабаңнын бетине бакып, ону динлер экен. Ама ахырда билгениме көрө, сычан-мычан жок». Айше шакылдап күлдү. Лекин сычан туркусуну йырлап башласа, демек кейфи yerinde. Берабер жашаганыбыздан бери бир кере шарап ичкенин көрдүм. Эсма биран сусты, абычларынын кирпиклериндеги көз жаш тамчыларын силди. Evlenген күнүмүздүн акшамы кой яшларынын янына барып, оларынын ичкен. Саргышландымы? Олду вея болмады, ама таң атканчы сычан туркусуну йырлады. Багда тур, бирisi атылып чыгып юрегин кырмаса, бир кач күн бөлө кейфли юрер. Ама бирде бир адам онун юрегин кырса, эр şey битти. Камбур фелекки буу турur, күн бою карт күтүктен турмас. Кадынлар күлүшө ишлерине девам эттилер. Ахырынын ачык капысынан Аляда Бекирнин сычан туркусу эшитилмекте эди.